Cost is the biggest concern for couples considering IVF, and at Janitva, we understand that. That's why we offer flexible packages, financial counseling, and bank tie ups to support families. Our mission is simple: complete your family without overwhelming your financial expenses. Shillong Municipal Board hak simpalai jong ketayo kala pertalang baki korjeng pensawa bahkan penkendria ano ikinong demadan kibadia kendailat syagi jakai kebela penkrea dak sorkar jela na kebenta jongki. Hendrai kinong demadan kila penpawe kejing bam senguhun ya kini karukom penkrea jong sorkar na marik syap tiang yo kinom la ban peniat yo ya ki mar ki mata jongki. Halian dak kejing ajing mo jong ketaun vending committee kepuntit padba maya ka jaka yang kali hakamala ka bahadrong jong kemuda parking lot Kapenta jangka road surat bahakmat jangka budak kompleks pada jangka yang kali bersyak ke SBI main branch na pengenal ke kita iki vending zone. Berlimba ke dia ke jumpa na betha iki dan sangyat no ke kam dia mal mata ke surat pat nanti yang padba. Shillong Municipal Board hak arpun rew trek jeliau arhajar arpusan kalapan benapat ba leng baki kor jing pensawa halor ke jing tubuh ke sorkar ban wengno ikinong syang dukan madan hakan dailan. Ya kini lalek kat kumki kendon an. Shillong Municipal Board kala pentepat ba kamala bahalor na kemuda parking lot kajaka harut kesurok bat hakamat kemuda shopping complex ba kajaka mar persya ke SBI main branch kan dek kajaka beli itu kumki vending zone ani kajaka pala pencong dijing di Hamadan. Kumta Shillong Municipal Board kamana pencong dijing di Hamadan ki weipat kajaka ya dan surok akan dailat. Ya kini garai la syim kat kumki kendon ke Street Vendors Protection of Livelihood Regulation of Street Vending Act arhajar katsau bat ke Meglaya Street Vendors Protection and Livelihood Regulations of Street Vending Scheme arhajar arpulai. Kumta la betha ya beroginong syang bukan badan kibedan ya ke Certificate of Vending bakin kendriaan o syikijaka kibelak kedau. Hala ni sywa ke arpu artrek unaitung arhajar arpusan. But on sya asyo ikino kibamdan ya kini ki Certificate of Vending bikin syong dia jeng dia harut surak dan ni harut kelinti ya kejat nadu mentah. Kat kum kejing tip balayo kalong bakat kum kejing itu uhe ka officer jong ke Shillong Municipal Board long bakidon kum ba arspa asan pautam kinong syong madan akan dailat ki balayo ya ke Certificate of Vending ki baga sorkar ke airport shibnai ban pen kenria no iki sya kejaka jong kemuda. Kat bagi weipat ki bamdon ikini ki Certificate of Vending la aipor license ban wengno yaki. Habayo mani kran bikinong syong madan kila penpawe kejing bam senguhun ban hab ban kendria ano na kani kejaka namar baki artatian ni kejing la bandi ki mar ki mata. Kileto bagi dai ki bela syong dijing di Hamadan ki posnem bagi yo ban besai ki kon kiti ban yo ban phalit pulia bat pendap penbiang ya ka yang kasamru kumjo. Ba dari syong su siapa meladir nang lak pribadi yang ni cuy. Jika serkar orang bakal haknya pelat ni kejaka. Long kami atang pada dia ba kumsya ra banjat tang kali long dah sya banjat tang briu long kam dah ketar tu. Jadi banjat tang briu. Dia lang bat kali tu long lak kami ai. Ki orang bakal release kita ki sertifikat ya kita ki belayo cakang ti muda satu belayo ni. Layo tu ke sertifikat tang bala pen final. Tim ngamti berapa orang tu presiden sekretari orang pen final tang ngamti berang kita kat wang itu ngi sungai dan Kamu ladang dan katu pada punya cakap aku nak lu kat nama nang ni tibra ngamti bra kata da syong mecarai jung gitu kinong punya cingi le tang tibra. So ya ham ni kata cakap ai serkar minta tu. Dagi ai yang tu curang dak hambiang hi beno hapo tem trera. Tiga jing song ta along papala tiga jing song em tambalong kin pendet no nginyo song hajung in pendet ngindi song sus pong imdi wat ni apa yang surong no imdi tingin song sapo ding imladi em ti long dek sung sle tang bangini pendet no ningin ya krak ken kumtuma yang iberiu ki ya ki jing tot kitem no kitem ki ei kumtu kinong di long kam ya hap kan jeng kali kaya iberiu ki ya khamia kali li beri hok banyak kan ya baji balom tak beri 4 kilo nang song pi along kima kortek tin kinda penrit no ti long ta kin nong yar ki yo kali ka yo ngi nong dirung yo balalang ni ken mo kin penweng no engi basang hasurong sapo kene pedang surong ngim dia ti sapo inu ken ngim dia nang ibla khaw ko nang ni
school nya bon sa school. Na mayu pang pila siyang bukan Nga hang ni duk step la ku ar ngaso. ang Kawan. Te por msyati long wan muspal kum tu wan muspal ngia phel la leng muspal ngia shong te long idang yo shong pre ken hang ni. Shong ru dang shong dan buram hi ki bri rum pat bon kim pat long khma kor teman tam ta hadu akmat adu preng surok la shong ti ke sorkari beri pe habar hawit ti di hok hi ban ong. Long ta ken da hang jong along da kisni pada ngi yo shong ak at mengin shong dan buram la kat kinai kra than te. Nga coba nuweng na lang hata nga samjing pinamang niyo ginya bam na kay kan ikon janga ngan play school na kay ngan lecture pala siya ay tiki kin daweng nang ni pat kimot po ang te po muda kong tu iyaham na ni te nata kajing pa jong hata kami iya ra man libo sa sipo manabag manot ibanorong sa sipo halo lang tay bang ihap siu sa balbay lad sa ladong sedang de badang ni bang isyong ayro minang samjing Marunong numladi kan siya te ya kaya kam dai ta bakam dai hira ka hado kaya bakam dai ka kaya badang ni madan ro samjing ta tika pat ka ba isngaw pa dia kan ikaray jo sarkar makanweng no ikini ki pat nga nga mas ngusi hi makanong makanweng kumingi kibarat kibaryama ang suweng no ya kikuja jongi kibarat kam sudai am la suam bantu kami sang penrit kendiat kadang don kadang sengau dai ta leben suweng la kaweng ta siap jeng am ngiro kaya ka ba kuwa manong pat isya ka sarkar pa lasi yo pi tahi kan kaya ka ba kuwa man kapat siya ka sarkar makin paghalang na kumina Tekin, nga tang ang ban mungkin penne bene ju. Kau menakani kila ai kita ki sertifikat dah ba ya kita diberi bakin weng nak sedih sebuah mudah hatu kila yo nak kita sertifikat Ya empat yos. yo dah tu kamu ladam dan katu ladam ni cakap kan teh Bele kata nga siyang bayang ne. Kan weng ni ti sa khâu khô nang ne ting ni la china kong ni hab ya shong be yong la da ka pen biang ni ting hab ni hab kan ya la da kam la pen biang ni ting nya shong se nya buat khawon te bu nam ta ki khon ya pen hawat belang ya pen he pen san ki khon ya pa skul pa ayu te dam yo ben di ne ting nya lem no la da sarkar ka pen biang ting in kan ya ki ong ya kita ki belayo ya kasih OP ke sertifikat dah kila apan keria nang teh po mudah hatu ki belayo nang ta kasih OP pa yor ko apa yo ai tengin kin re ang te kinong thi nang yu ang te in di no dan imboni bro ang ne dang ne ring imboni bro te ang te ling imboni sei ini ya sei pen kadang kha khon ni dei ki khon te wi wat khnang ban ya wat khnang ke bala nya di yu te pen kadang khon nang dam kadang khon ni ne bala bala ha potai ini le yu ke potai dadang im trei ni ku san kimi bang sa pen san ni khon dia la cing belang ni bisa besar ai cai kun dia la kebuntang ni bengi di jenggi kadang imyo ni belar imyo tu ta misteri rong imyo trai yo rong imyo tingin lem no ikon blai pa ikon ke pertai ben kadang kunong dia dam ID ni tingin yale chino dia la kum ta dam ID te penyap sai kun sa penyap yang ikmi pa kalau tikna am film yo sertifikat IE na po kemudah ban kenrean teh ha ngim le yang tan ngim le kong le pilayo nam ke sertifikat pak ha yo yo pilayo to kamot piru PDB ban kenrean stay tama pun pat ngim hun kong ngim kan le ndak tu ngim kan